Kipaum ta phat ika sung ta vin tuni tarik nga Julai tha thokin ini kholopi ta Pathenin phat phai ga pi uwa ama thu ho ngai thak ki thedinga phat phai ga pi ji un amasan pathin thang wan han lang chubanin so pi ulanau mun chom choma phona na ngai ho ham ai lo wa hi le anagal dot ho zo se na bon chawin welcome ka bolin chule lung set ta a pathin thu sei diu le ingai diu ho hi ina vet jing diu win kat pi mun hi tu ji ngai thu pi di ba de ta kan hen chu Tahsanna'a Dindet chang kinga na dingin korin thot khat bung som le bung nga chang som nga le chang git je chun so pi de ta te det ta in su long hoi hilo helin pangun na to gim nau chu pakaya mo ai poi ti na he ve abanin bung som le bung gup chang som le chang thum ti ga ve na hi le ki hongun Tahsanna'a Dindet jingun pasal pha bang ta in pangun hanun na bol zo seu chu ngai lun na ki bol hi hen Pathenin a thu theng i ga sim da u ibon chawa lung sunga atha tan phathei bu pi tawen amen Pathen ko ma thu pi na thu muti van chung theng cham ka pau ka Pathen na lung sin na le na pan pi na ho donga tu jing tho kin ni kholo pi ta jong nang man dam da phat pho nei pe uwa nang ma thua ho lim ding le nang ma to ki pol khom dinga Houbung mite phat pha nei pe ji un na ko ma ki pa thu kan lut kin u nei na thu hi thu hing ai je chun mi hem kama ko nin hing ta na pot do thei poi ai wangin la pakai nang man na lagau thengai ki tho pi wa ai te nga hi le la thui thui ngi na che in anangai ho cheng le sei ho cheng dingin jong khan to na elo le nang ma nai che na nang ma to ki pol khom na nang ma mal som na don na hi ji e je chun o ka Pathen tu jing hin kalawa nang ma panga nang ma nei pi wa anangai ho zo se ko mau na lagau thengin nong pi dingin ichenga su ka pakau Yesu Krista min theng ta ka ta bu hi amen Pathen thui ga sim do na wa kun chun Dindet ding dan Yesu Krista Tahsanna'a Dindet ding thu iga movin solta polin korin mite ho koma ibola che thu he seham ti ahi le korin mite chu Houbung Krista Tahsan nung zui hi thovui ai wangin mi hi na chun abam kom ti nga le me ki tha samjin abang kom ti nga hi le Tahsanna'a hat mo ji in thudang dang hello le hikil na chom chom hi ho chu job in an kit ji in hi ji ta chu Tahsanna'a lama tha sam ta ji uwa til kho na yong hin tin hi bang tun e ho tu lai Christian te yong hi Tahsanna'a he ananem tha hoi hoi ji e su ne mo le e su hat mo ti pi ham a ji a hi hi chi chu het ji lo ji un a pha ka hi nam elo le alinga ka hi nam Pathen ai kom jing nam itiu yong chu le abang kom te nga hi le anaki tha mang ji a anaki nim tha ji ai ti hi e aki het he ji ne hi hi ban chun Bible hen ta san mi ho det ta na pang ho mitam ta mu ding an amuwin sam number za som thum da sagi hi na si muiti sam number za som thum da sagi Israel te Babylon su atan la yuwa Pathenu Jerusalem angai dan wa aka nau la nga yu te Babylon Zion hopi ka gel do phanun Babylon tui pi pang dunga katovun kakap ta ve mong phong chung dunga
ka sem zangu ka khai zun na hi ko ma chun so ai hen te win la sa sa dingin ei go win nop sa na eng bol gen thei te ei eng bol gen thei te win Zion la ho chu nei sa pe un ati ve het pha lo mi gam sunga pakai la iti ka sa diu ham vô Jerusalem nang ma ka su mil le ka khut zet lam lang thin jing hen nang ma ka gel do lo wa hi le kadang chunga ka le be jing hen ati win hi anata in hi ite Israel te hi pathen mi te pathen nam len te hi win le ngong ki po hi win leng ho chun achom lamin ki sei hen lang hele phat nen ei tu lo ding ji win achom lamin ki sei hen lang hele Israel leng ho chun pathin chun ngai sa ji po win ana sumil ji win milim a hovun sim thu milim ho doi thu ho anata sanovin pathin chun anung ngat ta win aphat mo be se ji u chun judaleng pa hedkia akonin Babylon leng pa that na in kalai mite ho solin so a pui mang dingin aga govin a khopiu Jerusalem a ho win ho zo siu jang su set pe win sanakung sanamai cham a thil khol ho zo se pathin ho na naman ho thim pu ho von ho ahin thim pu ho man cha ho ahivin aga bo seikhel aga bo hel gamovin ama ho na hen ho mangam tawin hiche thudol ti ven na hi le ama ho chu kisi ta jeng ei ve Babylon suwa na wa chun mi suwa panga Babylon leng pan suwa man ama ho thu hi lo al kai ding ham mai lo le che sim ding ham ai lo le to ha sa yo se chu ama ho to dingin amovin hiche lai ta yong chun mi ho ta san mi ho Jerusalema so atang ho chu da mi ho chun pathin chu hejing hovin ata san naw chu adet se ati hingin mu thein aumin aji ti pi ham ti le so a ei pui ho chun so a ei goi ho chun nang ho pathin mi ten hiu chu lem na Zion lau chu ei sa pi ti mu ti a eng bol na to banga eng se to banga chu ange ji he ai wang na ma hon I ti ke hon mi ga ma hi ka wa soi lau ka Zion lau ka sa the di ham ati we ka su milowa hi la ka le hi ka danga be jeng hen hilowa le kang ka ki pa da khong khe Zion ka su mila hi la ti a ki ha sil jeng ai we aje ti pi han tel Jerusalem ma pathin ho la ju mai cha ma boluwa ilhaina boluwa thanom ta le ki pa ta pathin wa soi mi ho ata san nau chu mangde lo hi ji chun det ta ne ji chun Zion chu thangai ngoi jeng hi ai wangin khonung pe chun Persia gam Persia leng pa ahung vai hom pha din Babylon gama ko na chi do na hla do na ong thol na chu ahung chang ta win hi hitawang bang chun ei ho Krista ta san mi ho hin Jesu Krista ta pengin belema a pengin Calvary a thin a thoki din Pentecost nin a lagau theng chu ahungkum laki din mi ho la na atongin tuni chan gen ei pi ve ite lagau theng chun ti hi heve het na kha chun heve ita sanu ve ita sanna wa chun by bad Christian dong ita win tu lai mi te aiwan inute pate ho chun azu do nu ham ai lawa ala do umam mo na pai thawen Krista lam sanga chun aki hejwin baptize ana changun mimol ta hi wang det ten ana pangun ata san naw cha kem thei di pui hen na lam chi na lam a sam le na ve ai wan tu lai mi tu le kha the wi tamuin chi nai ha bowin technology lam hen khoi lam hen tam ta hi khan to na san na tam ta hi nei ta ve hi chei hen naw I chi na ho hi bang chun asang zo ham ti danin jong na ki gelwin thu hil hem ho ai lo la criticism ho thu sei Jesu Krista nil kal nom ten jeng mi ho tu ni san ga Jesu Krista athi cross a khet be poi ti loy na lai a hi ve a hi wangin ei ho chu hi che chu hi lovin I chi nai them na wa ko na hi khot do wa ata mong Jesu Krista sa pengin athi na thoki nin
alaga wen sol kirin ila wen ometi hi kitchen ta san mi ho chu itin ma yong le halo ding te chu det ta pang ho thusim dan ding hi ahin at baren bible thusimai ga modung ju jewin solcha bungli chang som ni na chun solcha polin korin lo timothy le kha thot na chun keiwang thil kamu cheng siu hiche ji a chu he su gen the hicheng pi hi ka thu hi ahin la ka za chapoi aje chu kata san chu ka he kata san chu keiman ka he hiche ji a he su gen the ka thu a thu ka se ya ka lang sama ka thu a je ma ko ma vo a ko ma a hi wangen ka za sa di pui aje chu keiman kata san chu ka he hi kitchen ta damaska khopia ma chu Pathenni va in aso thua hi ako na anung ki heya ato ding tong talowa Christian hosu gen thedinga kigopa chu hilam sang chu don talowa Jesu Christa lam sanga hini ako na chu pangahita ye chun ke kit talo hil jeng many pi se hen lang zep hen lang vo hen lang chathu na sei ta lo ding tiong la kinung hei talo hil jeng keiman kaza chat pi poi aje chu kata san ka he ati je ngai hi bang banga chu se yu ho long chu thusim ho ga vin Pentecost ne chun Pathenin athu pe dong zu jun hi che khopi Jerusalem na da sa lo hil di we ti wana chi a da sa tin kun chun ama ho long se angai ju win munkhat khom win ni som nga ni chun Pathenin at bang chun thagau thieng chu hong kum kitan hi che thagau thieng chun achung wana ato asung wana ato phadwa ti piung ti tawam ti le ata san nau tu asudet tan ta sa na ju Jesu Christa chang ha ne na ngai ju thil kidang bol na dam lo su dam na hong a ju ai wa nga cha khon na pitarin jong an sei le dieng thu ti he bi nei aje chu mi ma hin la ju ve nim het na la ju hin te ai wan Pentecost na lagau thieng hong thun phat chun ama ho chunga Pathen lagau nan to phat chun pau chum min hong pangun ata san nau chum phu de hum tan lagau nan phu de phat chun mi hon ite Jesu Christa thusim na seita lo hel diu ho lam kai hon itia khamova zela khumova amat nova na seita lo hidi hel diu hi ite kipana thupana pon ta lo hel diu hi atia akhap la yun jong Peter chuni pi seita tile ke hon ka hele kamu hi sei lo thei kai pu ve pangsal jing a hi ve ama ho so vet le khathim lo hi ong ta naw ve ai wangun ama hon so do a sei do ho tu chi in a thugil miem het the hitalo ite thu tu avop ta je uchun miem su ling hoi hitalo hai sa hoi hitalo Jesu Christa nong a zui naw chu hai sa hoi hitalo helin om ta we ne ari chu pi ham te lagau thengin ta san da det anei sa ta je chun ite lagau theng chun ei ho jong hi tu ni chan ge ya hi ei ki tho pi nom jing wa ta san na det ta Christa chu kadin athi na tho ki a hi ka chon se jo si apomang tai di hi ita san hi ka sei nga ya sol pa ta san chun ton so din kem lo ne tai pakai Jesu na ti ama sei ngai ho chu ton so thi na talwa thi na ko na gal ka ya hin alu na tai ti hi Bible pakai Jesu e na sei pi un hi chelai ta ita san nau hi tu det ding long lo hela tu ding hia pasal pha bang ta panga thole to gim nau hi mo hi lo pakaya chu mo hi lo yeu he diu hi chei kinet nau chu chun ita san nau hi asu det ji de hi ikin bol na ho Pathen na to na ho hi yem tia mo mai ma ya Houbung pa ho committee thu hello Presbytery thu synod thu ahijeh ti ai koi yeng wa hi le e ho chun kinet ne nei lo di hi mi na tong da na ki ger chanu wa chu ai wangin la Pathenin Houbung angan se synod angan se assembly angan se ho lam kai ho angan se Bible to ki tu a Pathen thudung zu ya na tong a hi ji uchun
tu lom pi na hi hen lang ho in kai na hi hen lang ai lo la dam lo ki tho pi na hen lang mi gan thei pan pi ho hen lang nong le ho zo se jong he Pathen na to na ige lo wa hi chu le ikinep diu hin ithanop diu hi to man chu mo ai poi ati hi ya chu tu ji nga jong hi Houbung mite hin ilunggel ingai tu nau he atha ikisui ki nawa ito banga Krista hi kamat hinam Krista hin ei mat na hi ito banga ke man kamat thu hinam ti pa hi e ho akiche nam lawa hi le rom le khathot ivena hi le bungena Pathen sagau le na ho sagau cha kitimat kisu mat teng le Pathen cha hiu chu hejive ei ma sagau le Pathen sagau chu kimat khalo athua ta sahing het nai het jing pau hi hiloin ei ho hin a hi I sagau wa hi Pathen sagau chu ta ki job mat ta pau chu I het chet unga ya hi hiche chen lo la chu di ho lu ngai ki na hi mo ngan se po te ho bum po to sei ngan mo ngan se po tin crusader ho speaker ho to sei mo ngan se po tin e ho mong hin ka hin na sagau ha hi Krista sagau tu to ki job mat nam hiche ki job mat mi ho chu ama a be ding ihin nau chu Krista sel gua ding ni kho be tiang le phat be tiang a hele ama to thakhat na cheng ding hi veti chu kitchen ta kilang a hi ron mong som le bung lia Pathen ta san ding thu a sein Keivom dei ta sanun kapayong ta sanun ai la wa hele và na chen na ding in mun tam ta hi hung kile ki ding katin keiman nang ho ka pui wa cha chu khom duty sein ei hin pui ki diu yong hi gel jing oi tin ta san oi tin det ten pangoi tin nga jing oi te tu jing kai khup I thupi tam ta ho hi ga ve na hi le FSC bungup chang som ko na som le thum chan chi ve le Christian gal von thu sein Hiayong chun pan det ding thu det ta Krista galvon Pathen thu galvon ho chu iman cha diu le ei hon ikicho yu wa galdo na iman divin e tam ta pi an se jin he chu banin sol cha polin kamu cheng ho he se du hon kamu le ka het ho sei lo thei kai pu ve ga ti ho dong EPGA sei thom ge lu tin EPGA pangam hi bam ti he we tin chu banen so cha pol ye long ka za chat pi po ka ta san ka he ati ho ga gel do kin we tin chu le zo so yeng yong chun bung som ni le bung li chang som le chang nga na chu ke le ken sung mi ten wang pakai kin jeng bo ka bol di ti na sei pi na sei na chu I ati le aloi dang Judan mi ho Israel mi ho chun milim po an ho wa doi dang an ho ham iti a hele Joshua chun het jing le mel chi jing ti pi dem Egypt gama ko na Pharaoh suwa ko na hin pui do wa tui pi san ho yong Pathen ni le wo tan pe a gam thi wa yong ne ding don ding mana ho pe a ai le wa hele dang cha ko mo wa hele tui yeng yong som pi a ko na bo se su do sa hin athil bol ki dang Pathen na pui dan ho chu a hezingin asumil pon det tain omin hizia chu kanan gam hong lu phat wa yong chu nang ho wang na nop na bum ta win ti na he nang ho wang na nop na bo ho rieng ta win elo la milim doi choi ho doi iham ho farol milim ho na ki mang ho ho yeng a pi pu te ho win an ho ji ho Pathen nung suna na ho ji ho ho sun ho nong mo le ho tau na bol nong mo le bol tau Keivom kain sung mi le te ho to ka bon chawa he Pathen na yeng bo ka bol diu ka to diu he ti chu na sei ngam hi aji cho ma chun ta san det na ki det na nung ki thelo na chu a ume ti chu ki chen te na ki lang ni hi chu banin Daniel la loi ho yeng yong chu a thu sim he sau ye chu na chen chan ga sei po hitin milima nga kun dinga leng pan ne buk ne jan sol la yen jong anom po be ama ho chun nop ta sangin Jerusalem ngan
atau jingwin Pathen chu anai jingwin je chun mei pi suma ale lu nu wang akade po ve elo le Pathen ta san mi ho le det ta ho chu ke pi anga se lu dong le imasa lo thei de po hitawang Pathen tu Pathen nu ya hi sun ta san ta che chu tu ni chan ge ja e ho Pathen e ti he e ga he David adi umin e crusade revival igamu bahin anakibol jin mitam ta speaker aumin sejong asayuwin crusade bol tengu wa ile ithau anom tlaini ki pau ni khudu beng ni lamuwin hello revival bol tengu wa hele zan I chan hiong le zan sot han lang jong le thusei pa sot jong le ngai nomuwin itui jingwin la itana sau isa hiong le ilam nom jingwin ahi wangin tulam lama hi pi chan ta ovem Israel te tu Babylon suwa kitang ahewin suwa kitan ji utun Pathen awa choi thei pu tapo vati tu movin iti mi ga mai ka zayon la ka sa di ham tia kap le mawa umahi ve hi bang chune hon revival ball wa crusade ball wa thanum ta le lim ta iga umuwa aila phadong che phana be hoi ya ipisu ai na kitang esta dem ti hi gel nga yin e ama ho practical ta Babylon suwa ta nga hewin e ho wang ipisu at pen ta hitan wetam so a e pui mangwa ipi esta dem ti hi gel la hele le se de ton se na dim se de hi ti ve phallo na dim se de hi ti ve hi te ton se na thoya ko na hong do ham ti a hele setan na to na ko na Jesu Krista to kidowa wa na ko na kidowa hin ki son lapa sagau oila wa jing pa le se na cheng pa loi tam ta ne jing pa a ko na he mi lungel ngai ton ho yong hen su se de hi pap se na ho hin ai lo le ne gu na ho hin zu le sa ki chep na ki do ki wa na ho ye jong he chon se na lama e pui mang jing wa Krista to ki ngai lu nau Krista ta san nau e hem tha jing wa e la pe jing e ti chu ki chen te na ki lang e hi sia ti revival bol wa lim lai ta ule thanop lai ho chu kem hoi jing ta be hoi jing ta abang wang ho in kai yong dom talo abang wang chu I pi hi yong ke talo Houbung thil gon ho yong hun dem ta Houbung lam kai ho thil gon ho yong hung dem ta aphalai lai thil ki bol ho yong hiche chu I pi di ham hiche khu ya pang di ham I ya phat chom nom di ham ti ho thema ki hung nil ji ta ai lo wa le sit house sat nalam ki del ta materialism sum le pa hian ang thil keu thil le lo lam hau ding in le lo tun do ding ti lam jing am hem tu chi a chi wal ti nga le ne gu hen bol ta sum di lo wa lam do ding on gel ta hiti ho zo se so a chi pan ji ina ji ya hi kon khat pi chi to bang su a chi mang lo ja lam thei ta lo tau thei ta lo la sanom ta lo ho in jong monom ta lo ho bung lam kai ho thil gon jong hun dem do ji ta ite su a na wa lu ji nga chu ria se ke ho iti mi ga ma hi on la ka sa di bam ti bang chung ho ja tai abang chu chon sen na neu cha iti ho gu cha la cha ki ti ho thang thip ki ti ho mi ma ta iso pi ka yong ki ngai lu nam ta lo ho su a na ki che ta abang khat chu ne le cha thu do lang su a pang ta ku va su a yong panga zu su a yong panga chep le mum su a yong pang ta bol lo ding ai ka ti poi bol ding ai nai ai wangin hi te su a ti bol ai pan kho yi ham lo wal thei lo hi la ho kai yong kai thei ta lo hi la ku va ne a che yeng ding zu do na che yeng ding hi to banga su a ai pui mang ji he tai hi te su a ho chun I ti ba Pathen va choi la cha sa di ham ke hon iti mi ga ma ka zayon lau ka sa di ham atiu chu hi a hi e yong zu pho lai ki tal jing jengal iti ho in ki kai ngam ding ham iti Pathen ko ma ki taw ngam ding ham iti Pathen thu ka sei thei ding ham ai lo wa he le sum kol ve na lama ki di lo ta hau jeng ti gut mi ho chun
a khoi kom ka chu Pathen agela a khoi kom ka chu so pi ulanau thong kimuto a so pi ulanau to kilung se na thu kingai lu na thu khoi kom ka se di wa thei lo e ria chu so e pui mang di we atama tama he ti ki chen ta na kilangin ria chi ta san nau e su long diu sol cha polin su long hoi hilo helin pangun det ta in pasal pha bang ta in pangun ati hi ita san nau Krista kadin athi in athoki ne Pathenin atapa man beja ipele keiman ito bang kape diham akin bol na to na ahi ka pande hi kin bol iti ahi le sol cha hon gamacho nuwa evangelist hon gamacho nuwa thuseina wa le ho le hi Pathen kin bol la ila ole hi de lo e nang long na na chun Pathen na tong thayin keyong kom na chun Pathen na Pathen kin ka bol thayan kaso pilung set ding ngai lu ding khat pan pi ding khat jing ho yeng long ga pan pi nom lo ak na ho hi Pathen na tong lo kai jing ne ai wan kaso pi khat gen thai ta khat zakhat ham jan ni ham kana pe thaya pe thai ding din muna Pathen mal som dai pa ka pe le yong chu Pathen na tong khat hi jing ne samari menu samari thu sei menu thu sima sun imuven gun da pa chu samari mi phapa chun midang hon dugun da hon at pel le ada la oi ama wang sun ajen le hi che chu Pathen na tong khat e hi to bang chu ta sa in kho wa he Pathen na ga to ding hi yang sung wa jing mi thil ga thang set ki ti ho yong hi alam da be hel chon set bo e ma ki su sia hi sang chun ki pa cha jo hen ki til kho jo hen ai lo la thil phalo men la bol ta hi le na thil pha bol lo cha pha po je su pi hi to bang zo hin tua ko nin hilam sang chun hilam zo he bolo ti ham til khom na kin le jong chu Pathen kin bol na tong hi jing we mi kon khat chun tu lai hin khomang dana e ma jeng ki vet na he omen mi ding thil pha ki sei nom lo ki bol nom lo mi ta so ta ve ta te ka phat po ti pa he setan na to ai hiti ina nei ri ho setan na to pai la de Pathen ita sanova ita sannawa ti Dindet jingwa le Krista chu ngai lu le ji chun ama ngai lu na chu e ho ang cheng ding ai hi chengai lu na chu e hon imu diu inei diu hi Krista ngai lu na chu van noya nam kim amen chỉ là năm tắm ta migen thei mi hausa atame ai wang ne chi ang chu pan pi na ding ki tho pi na ding hi tam pi a hi Pathen na to na ding hi tu lai so episode ai tan ta wen covid 19 tu lai virus ki ti hi wa noi lai siat in a boy pi in bible even na hi le kagam nai te nga hi le ling ki hot ding hui siêu nung ding hi vei lang ding ki do thang ho na za diu ho se hi ade sedin tu kum hin aloma hung danin akilang jingin wa noi le sien a boy pi virus na wa noi alo so in e ho chan ge hin ilung jing wen ilung adong wa ki do thu thang ti yong la tu lai ta ye yong hin japan gal zo win jong tu yong hin anip nevin gam tin mi cho ki do na akitu mo nai ewan van no le sit ho ling lom hin imanum khapoi aiwan tu kumai vena hele government len pen ta America hin hello le China government hewin ho ye long kitat to de akala e ho yum now India government jeng jong ki go jing ta toy gam gi ama ho gam gi China to gam gi dung ho wa jong he gal man cha tha jing ta wa gal man cha khol jeng ta wa mei chang len tak len hello wa hele ki dang jing len ho yeng jong gon tu ta tui khang len ho jing a jong kong len a man cha ho koi ta wa hi ho iti ni la hung po ken wa noi le set he cho dingin e ho chan ge hin thi na man nai to di am ti hi chalai mu na dinga chu hi a hi wangin
su long hoi hilo hila Kristai ta sannau hi achung nung pen ta hơi ya hi le thi dong leo hen ilagaw su sa ding elo wala man tha hung man lang jong le ho ki bang tha di lo ding ai ti ki chen ta na ki lang hi cha su a yong hi cha lung zin na lung don na su a yong hi the yu hi yang chu tang the hi ve hi chun hi cha chu tang de lo dingin Pathen thun ti mo hi ti ki chen ta na ki langin tu ji na tha ta hi cha tho ki ni kholo pi ta hi ilung ge lu thau da ingai to nau thau da wa noi le siet boi che chu hen lang hi ve nam kim leng hen lang nan nam kim leng hen lang ki hung la hen lang yong le ho Krista nung zui te chu akko atuma ko do hi ta ji chun atuma sel gu hi ta ji chun ilung don na di poi ai ban mi hem hi ve ine diu don diu cha diu insung din dan ding ho jong gel jing tin tong jing tin bol jing te thase de po te thase nan la de po te ti hi tu jinga ai dei pen tau Krista ta sannawa det tai pan na diwa iga sei do hen lang sei walum thaje mi he ma ko nen hin lo na yong le Pathenin iga sei do ho zo seu chu anangai su pi ho te zo sehle ibon cha wa dingin atha tan phat hei bu pi ki taw hen amen